Reka mbabwire ko amakuru tugiye kubagezaho kano kanya ni amakuru yihutirwa arimo avugwa muri Kivu zose, no kuvuga Kivu y'amajyaruguru, turavuga hano mu mujyi wa Goma, ndetse na Kivu y'amajyepfo. Turanyarukira mu mujyi wa Uvira ku ntambara irimo ihabera. Waba uzi se ko uretse ingabo za FARDC, Wazalendo ndetse na FDLR, hari n'ingabo z'abarundi zafatiwe mu mujyi wa Goma, zimaze iminsi zibitswe na M23 ariko itari yagaragaza? Waba uzi impamvu se itazigaragaza n'ikirindiriye? Turanyarukira kandi no mu mujyi wa Uvira, tubabwire ko noneho ibintu byakaze, aho abajenerali ba Ngoma Nzito basubiranyemo bacana umuriro ku ngabo z'abarundi ndetse na Wazalendo. Uribaza ngo ko basubiranyemo byagenze bite? Hagati aho ngaho kandi nanone turi buze kubabwira ko abarundi nabo barimo batizera Wazalendo ndetse na FARDC, bakavuga ko bakurikije imirwanire yabo barimo bashaka gutanga umujyi wa Uvira. Ni mu gihe umujyi wa Uvira nk'uko musanzwe mubizi wegeranye cyane uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Bafite ubwoba ko umujyi wa Uvira isaha waramutse ugiye mu maboko y'ingabo za M23, ngo u Burundi nabwo bwaba buri mu mazi abira. Niyo mpamvu barimo barwana umuhenerezo ngo umujyi wa Uvira utaza kuza kujya mu maboko yabo. Reka duhere amakuru yacu mu mujyi wa Goma. Ku munsi w'ejo twari twabagejejeho inkuru ivuga aho Koloneli Wiringoma ndetse n'abandi bafatikanyije kuyobora muri M23 bari bagaragarije itangazamakuru ingabo za FARDC bari bakuye muri karitsiye ya Ndosho. Aho ngaho ngira ngo murabizi, nka karitsiye ya Ndosho yonyine bakuyemo abasirikare bagera muri 50 ba FARDC bari kumwe na Wazalendo, ndetse bakomeje gukora umukwabo nk'uko byari bisanzwe. Bakora umukwabo mu bitaro bikuru bya Goma, bakora umukwabo mu bigo bya MONUSCO, ndetse mu minsi yashize mwari muzi ko bakoze umukwabo mu ngabo za SADC, mu bigo bicumbikiwemo ingabo za SADC, bakuramo abaFARDC, Wazalendo ndetse na FDLR. Ejo rero karitsiye ya Ndosho niyo biriwemo bakoramo umukwabo, ndetse basubira no mu bitaro, kuko maneko za M23 zari zamenye amakuru ko hakiri abarwanyi ba FARDC, aba Wazalendo ndetse n'aba FDLR. Babonye urugamba rukomeye, bahitamo kwigira mu bitaro, bigira abarwayi. Mu gihe cya nijoro bakambara imyenda y'igisirikare, bakaza guhungabanya umutekano. Amanywa yagera bagasubira mu bitaro bakaryama, ndetse n'amaserumu bakayabacomeka, ariko bwari uburyo bwo kujijisha. Maneko za M23 rero zakomeje n'ubundi kugenda zibatoratoraguramo. Bamwe twamenye ko harimo n'abari bihaye akazi, bamwe bigira abaplanto, abandi bigira abaganga, ariko maneko za M23 zibimenyeye zongeye gukoramo mu kwabo ku munsi w'ejo. Bari abagaragajwe n'abari bakuwe mu bitaro muri karitsiye ya Ndosho, aho nk'uko mubizi tariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere mw'uyu mwaka aribwo M23 yatangaje ko ifashe umujyi wa Goma mu buryo ku mugaragaro. Ni umujyi wafashwe bitunguranye, murabizi, kandi bari batangatanze bishe inzira zose. Abasirikare ba FARDC ndetse n'abo bari bafatikanyije, ni ukuvuga abacanshuro, ni ukuvuga Wazalendo ndetse na FDLR, nta yindi nzira yo guhunga bari bafite uretse inzira yo guca mu mazi baciye muri Kivu, mu kiyaga cya Kivu. Nabwo ababishoboye ni abacitse rugikubita, kuko hashize umwanya mutoya n'amazi, inzira y'amazi nayo M23 yahise yifunga. Indi nzira yari isigaye ni inzira yo kunyura Petite Barriere binjira mu gihugu cy'u Rwanda. Murabizi, mwarabibonye mu mashusho, aho ababuze aho bahungira, bamwe
bari bishyize mu maboko ya M23 bamanika amaboko nk'uko M23 yari yabasabye ko baza guhurira muri stade hari Igoma. Abandi bajya abajenerali ku ikubitiro bo banyuze inzira y'amazi bahungira mu mujyi wa Bukavu, nubwo nyuma y'aho mujyi wa Bukavu waje kuza gufatwa na M23. Abandi baza bemera kuza mu Rwanda, ngira ngo mwarababonye. Ubu ni ingabo z'u Rwanda zibacumbikiwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abatarahunze rero bahisemo guhungira muri MONUSCO, abandi bajya muri SADC, abandi bajya mu baturage, bigira abaturage bakuramo imyenda y'igisirikare, imbunda bamwe barazibika, abandi barazitabye bigira abasivile bisanzwe. Mu mazi iminsi mugenda mwumva udutero shuma twa buri mugoroba tw'uko ingabo mu mujyi wa Goma hajyaga humvikana amasasu ndetse n'ibikorwa by'urugomo, kuko murabizi ko Wazalendo ni abasivile bahawe imbunda, batatereninzwe, bakora bitwara gisirikare ariko batarahawe imyitozo ya gisirikare, batagira discipline. Ngira ngo mwagiye mubona mu mavideo aho bambura abaturage, babarasa, babahohotera, n'ubuhamya bw'abaturage kandi nabo bagiye bashyira mu majwi cyane ingabo za Wazalendo. Ibyo nta nubwo turi bubitindeho, siyo nkuru yacu y'uyu munsi, sicyo twagendere kubabwira, ahubwo twashakaga kubabwira ko nyuma rero y'abo ngabo bagiye bihisha mu baturage, bagiye M23 yagiye ikora ibishoboka byose ngo igende ibatoragura nyuma yo gutanga amatangazo atandukanye bababwira bati nyaboneka aho mwaba muri mu bice bitandukanye, turabasaba ko mwaza mukishyira mu maboko yacu, abashaka kurwanana natwe, gufatanya natwe urugamba tukabakira, abatabishaka kandi nabo mwagiye mubibona ko ingabo abo M23 yagiye ifata, FARDC bashakaga kwiyunga kuri M23 yabahaye karibu, ariko FARDC banashakaga kandi kuguma gusanga ingabo za leta nabo binyuze muri Croix Rouge basubijwe guverinoma ya Kinshasa, cyangwa se no kuvuga guverinoma ya Tshisekedi. Hanyuma rero abanze bakomeza kwihisha, nibo mwino minsi M23 yakomeje kugenda ishakashaka. Hari ibyiciro byagiye bifatwa bwa mbere, rimwe n'imwe tukibwira ko mu mujyi wa M23, mu mujyi wa Goma ingabo zashizemo, ariko twagiye tubabwiye ko kugira ngo ingabo zishiremo biragoye, kuko amakuru avuga ko uyu mujyi wari urimo ingabo zaje gufasha FARDC, ano kuvuga FARDC, kuvuga ingabo za SADC, kuvuga ingabo za MONUSCO, kuvuga Wazalendo, kuvuga abacanshuro. Umujyi wa Goma ubwaho warubitse ibihumbi 80 bisaga by'ingabo. Ubwo rero umva kugira ngo bahite bashira biragoye, abenshi bagiye bihisha mu baturage, ariko M23 nayo irimo irakora ibishoboka byose ngo igende ibatoragura, no kuvuga abo banze kwishyira mu maboko yayo. Ku munsi w'ejo rero inkuru yacu, ku munsi w'ejo murabizi ko hari ingabo M23 yerekanye, ndetse harimo n'abo mu miryango yabo. Mwabonye ko harimo abana ndetse n'abagore, bariya ni barimo ingabo za FARDC. Mu nkuru zacu zitandukanye twagiye tubereka aho twabashije kugera mu bigo, aho mu bice FARDC baga yatsinzwemo, wasangagamo imyenda y'abana, udukweto tw'abana, amakayi, bigaragaza ko ubundi mu mirwanire ya zino ngabo za FARDC na Wazalendo yewe na FDLR, mu mirwanire yabo ibisekeje barwana, ariko mu bigo byabo babana n'abagore, no mu ndake babanamo n'abagore n'abana babo. Niyo mpamvu yo mu bo ejo M23 yamuritse yafashe hagaragaragamo bari abagore. Bari abagore ntago ari abarwanyi, ni abagore baba bari abagabo, n'abari abana n'abana baba bari abagabo. Hanyuma ejo mu bo M23 yafashe rero muribuka ko harimo na Colonel Mahirwe. Colonel Mahirwe ni umwe-FDLR ukomeye cyane, ndetse mwumvise ko bivugwa ko aba FDLR ntabwo M23 izabohereza Kinshasa, yo yavuze ko saha ni saha bagomba koherezwa mu Rwanda, abakurikiranwa, abafite ibyo bakurikiranwa bakoze, no kuvuga bakoze jenoside hano mu Rwanda yakorewe abatutsi bakabiryozwa, abagabye ibitero
byagiye bihitana abaturage nabo bakabiryozwa, abagaragaye ko nta byaha bindi bagirizwaga bagafashwa gusubizwa mu buzima busanzwe. Reka rero twigarukire ku Barundi. Ngira ngo musanzwe mubizi ko Tshisekedi, perezida Tshisekedi afite ubufatanye na perezida Neva w'u Burundi mu kurwana mu bice byose M23 yagiye ifata. Ntabwo ahanini hagiye hagaragaramo ingabo z'Abarundi zafashwe, ariko se wagira ngo uko zitafashwe ndetse no mu mujyi wa Goma. Amakuru ahari ni uko ikibuga cy'indege kugira ngo gitinde gufatwa ngo ni Abarundi bagwanye inkundura, kuko mu ntambara y'umuhenerezo yabaye hariya ku kibuga cy'indege FARDC yarekwemo akayo na Wazalendo barigendera. Afrika y'Epfo ngira ngo mwaje kwibona ko yaje kumanika idarapo ry'umweru kuvuga ko itsinzwe, yemeye kumanika amaboko yo iva mu rugamba. Hasigaye hahanyanyaza rero ingabo z'Abarundi. Abarundi amakuru avuga ko batikiye hariya, benshi batikiriye hariya ku kibuga cy'indege cya Goma, ariko kuko ngo buriya ikintu bazwiho ngo bazi gutega imitego, Umurundi ahava akagera mu ntambara ze zose, no mu ntambara mwumva barwanamo na Red Tabara hariya mu ishyamba ry'ikibira, ngo bazwi ikintu cyo gutega imitego, no gutega za mine kugira ngo ishibukane umwanzi. Babonye rero Abarundi M23 yabacanyeho umuriro, benshi barahapfira rwose, abandi bafatwa mpiri, ariko ngo mu gihe babonaga ikibuga cy'indege kigiye gufatwa bahisemo kuhatega imitego. Ubu mu bintu ngira ngo abari bakuru mu Rwanda barabizi, jenoside yakorewe Abatutsi, urugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi rukirangira mu Rwanda, ingabo zari iza RPA zikiruhagarika, hakurikiyeho gahunda yo kugenda bategura ibisasu benshi bazi nka mine. Ngira ngo murabizi publicité yajya gitambuka kuri Radio Rwanda yo kwirinda mine, n'abitwa ba Bushombe na ba Gashuhe, Prito murambabarira, ba Gashuhe bacokozaga ibisasu bikabaturikana, n'abitwaga ba Kibihira. Izo publicité murazizi. Habayeho urugamba rwo noneho rwo gutegura ibisasu, ingabo za Exfar cyangwa se zahoze ari za FAR ni ingabo za Habyarimana, za leta ya Habyarimana, zabonye igihugu zirimo zigenda zicyamburwa, zisiga ziteze ibisasu hirya no hino mu gihugu kugira ngo bisigare bihungabanya umutekano w'abaturage. Rero M23 nayo iri mu kazi gakomeye, cyangwa se imaze iminsi mu kazi gakomeye, irimo itegura amamine yatezwe n'Abarundi. Nababwiye ko mu mujyi wa Goma turagaruka cyane ku Barundi, ku makuru y'Abarundi mutari muzi. Mwabonye inshuro nyinshi M23 igaragaza aba FARDC, aba Wazalendo ndetse na FDLR bagiye bafatirwa mu mujyi wa Goma, ariko mukibaza ngo ko Abarundi nabo bari mu mujyi wa Goma, ko twabonye ingabo za SADC zimanika amaboko, ndetse rimwe na rimwe mu masezerano zagiye zijyana M23 zigajya zisaba ko M23 yazireka bagasubira inyuma y'urugamba rwabereye kujya kureba imirambo y'abasirikare babo baguye ku rugamba. Tubona abacanshuro bamanika amaboko, abandi bataha banyuze mu Rwanda, ibyo twarabibonye. Tubona ingabo za FARDC zimwe zemeye kwiyunga kuri M23, izindi zisaba ko zishaka gusubira kuri guverinoma yazo, ziragenda. Ariko ukibaza ngo ko nta Murundi twigeze tubona, nuko Abarundi batigeze barwaniye intambara. Wapi, intambara barayirwanye, ndetse na cyane si nuko batafashwe mpiri, ariko twamenya amakuru aniyo tuje kubabwira yuko hari ingabo z'Abarundi nyinshi zagiye zifatwa amatekwa, zifatwa na M23 kuri ubu ngubu, zikaba ziri mu bigo bya M23 izibikiye. Imaze iminsi yerekana aba FARDC, ikerekana Wazalendo, ikerekana FDLR, ariko nta musirikare w'Umurundi bari bagaragaza wafashwe. Si uko rero batafashwe, amakuru dufite ni uko ngo banafashwe, ndetse benshi abakomeretse
M23 irimo irabavuza, abandi irabavura, ngo biteguye ko ni amakuru agezweho mutari muzi kenshi ataranagiye avugwa, byiteguye ko umunsi umujyi wa Uvira wafashwe, abarundi bamaze gukubitwa impenure bambutse hakurya basubiye mu gihugu cyabo, bazabafata bose noneho bakabarundanya. M23 ikaba aribwo iberekana inabutumwa bukomeye Perezida Neva. Perezida Neva muzi ko amaze iminsi yagiye agaragara mu Kinshasa, yagiye konana na Perezida Tshisekedi, ndetse baza guhura n'urubyiruko. Ubwo bahuraga n'urubyiruko rw'abakongomani, mwarabibonye ko Perezida Neva yavuze ko biteguye ngo gutera inkunga Tshisekedi, ndetse bagakuraho ubuyobozi bw'u Rwanda, nuko Perezida wa Repubulika Paul Kagame bakamukuraho. Ibyo birazwi. Inyuma yohereje ingabo zitandukanye, ingabo mu byiciro bitandukanye, special force, ndetse no mu zindi nzego z'igisirikare kuza gufasha ingabo za Tshisekedi. Ariko M23 kuva Sake ifata Sake, iza ifata Goma, usubira inyuma ifata Bukavu, aho hose niko yagendaga yica abasirikare b'abarundi, ariko nanone inigarurira abandi inabafata mpiri. Rero amakuru twamenye nuko imaze gufata bugwate abasirikare b'u Burundi barenga 500. Kugeza ubu ngubu abarenga 500 bari mu maboko ya M23, bakaba barindirijwe ko umunsi Uvira yafashwe aribwo ugiye M23 izabiri miserebura gufata Uvira, ari nabwo izashyira ku karubanda abasirikare bose b'u Burundi bafashe. Ndetse amakuru dufite nuko bari nabo barimo bafasha M23 gutanga amakuru y'uko urugamba rumeze, inzira barimo banyura baza muri Kongo. Hanyuma tugana ku musozo, tunyarukire muri Uvira, tubabwire ko uyu munsi hire havuga amasasu. Gusa ayo masasu twababwira ko atari M23 irimo iyarasa, ahubwo ni ibyo muri Uvira nabyo birasekeje. Abarundi basubiranyemo na FARDC, aho uyu mujenerali witwa Ngoma Nzito, uyu mujenerali wo muri FARDC yaje kuza kurasana n'abarundi. Bapfuye iki rero? Barimo barapfa iki? Abarundi barimo barashinja ingabo za FARDC na Wazalendo ko barimo batererana abarundi mu rugamba rwo guhagarara ku mujyi wa Uvira. Musanzwe muzi ko ingabo za M23 zimaze iminsi zaragose umujyi wa Uvira, ku buryo abasirikare ba FARDC bo babonye bikomeye M23 bacanye umuriro, bahungira mu mujyi wa Uvira, bahunga amakaritsiye nka za Rugezi ahana imbibi n'umujyi wa Uvira. Muri biriya byaro babivamo, baza mu mujyi rwagati wa Uvira. FARDC ikabwira abarundi ko igiye gutegerereza M23 ko izisanga mu mujyi wa Uvira, bakaba ariho barwanira. Abarundi bakavuga bati ko mutadufasha urugamba, namwe muri abagambanyi. Rero kuri ubu ngubu abarundi bafashe icyemezo, baravuga ati ubu twababonye, namwe nta kintu mutumariye, babarasaho. Ubu amasasu rero avugwa mu mujyi wa Uvira rero ni ingabo za FARDC ziyobowe na General Ngoma Nzito zirimo zirasana n'ingabo z'abarundi. Abarundi bavuga ati muri abagambanyi, murimo muradutererana. Kandi Neva nawe yakaniye. Amakuru dufite nuko indege irimo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo zimena ibirwanisho cyangwa se ibikoresho ku kibuga cy'indege cy'u Burundi. Imodoka zikazipakira zizana ibikoresho mu mujyi wa Uvira, ngo barebe ko abarundi bahagarara kuri uriya mujyi ntufatwe. Neva afite ubwoba ko uyu mujyi waba ufashwe,
n'igihugu cye cyaba kiri mu mazi abira, ari naho yaheraga avuga ko mu gihe M23 yaba ifashe umujyi wa Uvira ngo bishatse kuvuga ko ari we azabibona nk'u Rwanda rushaka gutera igihugu cye runyuze mu mujyi wa Uvira. Ahangaha rero yavuze ibintu bisekeje, avuga ko ngo mu gihe M23 yafata Uvira, kuko birazwi ko Neva ari ku ruhande rwa Tshisekedi, nawe ari mu bavuga ko ingabo za M23 zishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda. Avuga ko ngo mu gihe umujyi wa Uvira wajya mu maboko ya M23 ngo barasa, nawe yahita arasa Kigali anyuze mu Kirundo. Ayo makuru murabizi ko yavuzwe kenshi, ni nayo mpamvu ingabo ze zose yazimanuye mu mujyi wa Uvira ngo zirwane inkundura zirebe ko M23 itafata uyu mujyi, mu gihe M23 yabagoteye mu mujyi hagati bo ubwabo basubiranyemo amasasu rero yiri wavugwa mu mujyi wa Uvira. Ntabwo ari M23 irimo irwana na FARDC ndetse nabo bafatikanyije, ahubwo ni abarundi barimo basubiranamo n'ingabo za FARDC ziyobowe na Ngoma Nzito, nk'uko tumaze kubibabwira. Reka tubabwire ngo ntimujye kure, n'ubundi turacyari kumwe tubagezaho amakuru aba agiye agezweho uko amasaha agenda atambuka.